am Suhira and I am a 4th year medical student and I study in Salambukov Medical University. Саламатсызбы, мен атым Оксана, мен быйыл эл аралык Алаты университетин бүтүрдүм. Багытым бул каржы жана насыя. My name is Husnan Farouk. I'm 21 and I'm studying in Salambukov Medical University. This is my 4th year. I dream about becoming a successful doctor, and a successful doctor, in my opinion, is the one that does not only offer medicines, but actually knows how to treat and diagnose a disease. And I also dream about making my parents happy. Чынында менин кыялдарым аябай көп, бирок азыр эң эле жакынкыларымдын бири бул үй бүлөмү чогултуп, жана алар менен башка өлкөгө саякатка чыгуу. My dream, I like to become a neurologist because I saw a lot of neurologists, how they work. That's why I want to become a neurologist. The most valuable person in my life are my parents, my mother and my father, because they've been through the thick and the thin with me. Мен үчүн бул менин чоң энем, анткени ар дайым менин жанымда болчу жана биз үчүн көптөгөн убактысын берген жана бардык жакшы окуяларым чоң энем менен байланыштуу, ошондуктан чоң энем менин эң кымбат адамым. Most valuable person for me, honestly, my mother, because she loves me the most. That's why. To be honest with you, I like almost all of the Kyrgyz dishes, but my favorite one would be kurdak. And also I would go with pilaf or plov, which is quite similar to pulao in Pakistani culture and Pakistani cuisine. Чынында мен бардык тамактарды жакшы көрөм, жана бардык тамактарды оңой эле жей берем десем болот. Балким мен оштон болгонум үчүн мен үчүн эң жакшы көргөн тамагым азырынча плов бойдон калып жатат. My favorite dish, it's lagman, because I love meat and there's a lot of meat in lagman. That's why I like lagman. Yeah, momos, I guess, the same. We have in Pakistan too. Бул мен үчүн оңой суроо десем болот, анткени жакынкы арада ойлоп жаттым эле. Бул биринчиден транспорт системасын. Анткени мен азыр машинам жок болгондуктан көбүнчө коомдук транспортду колдоном жана кээ бир учурда 30 мүнөттө жете турган жерге мен эң азы 1 саат коомдук транспортту күтүп калам. If it's in my will, I like to charge those people who speed on the way. It's very bad for environment, for people too, because they're spreading the infection. We need to do something for it, especially in Bishkek. My best achievement is to make my parents happy. Yeah, my best achievement, I won Olympiad. It was in the Kursu and my part was in the surgical department and I done it very well. Чынында аябай деле чоң жетишкендигим жок деп ойлойм, бирок алардын арасынан карап көрсөм, бул Erasmus Plus программасына өткөнүм десем болот. Анткени бул программа сизге Европа өлкөлөрүндө 1 семестр толугу менен бекер окууга уруксат мүмкүнчүлүк берет. Ошону жетишкендигим деп ойлоп жүрөм азырынча. Yes, of course, diploma of education is needed everywhere in all times, but it goes hand in hand with experience as well. Менин оюмча бул ооба же жок деген жооп бул суроодо болбош керек, анткени ар дайым окуяга байланыштуу болот. Мисалы сиз медицина тармагында же инженер тармагында балким иш алып барыңыз келсе, именно медицина болсо бул жакта ар дайым диплом керек болот, анткени дипломсуз сизди даже карашпайт, анткени бул маанилүү. Бирок башка тармактарда диплом ар дайым керектүү болбойт, анткени сиздин иш тажрыйбаңыз туура келсе жана жөндөмдөрүңүз бар болсо, сизди диплому жок деле кабыл ала беришет. Yeah, of course, diploma is very important being a medical person. What I'm doing to protect the environment is I'm really not trashing everywhere. So in case I don't find the trash anywhere, a trash bin to trash, I keep all the things inside my bag and then I find a dustbin and I throw it in the dustbin.
Бул суроо боюнча тилекке каршы ар дайым жакшы аракеттерди кылганга мүмкүнчүлүк болбой жатат, бирок эң азы азыр мен жана үй бүлөм менен биз үйдөгү таштандыларды сорттоого аракет кылып жатабыз. Кээ бир учурда унутуп коебуз, бирок көбүнчө тамактын калдыктарын башка сорттоого аракет кылып жүрөбүз жана сорттоп жатабыз. Жана шаарда бир бактарак отургузуу же башка бир иш-чаралар болсо ошолорго активдүү катышканга аракет кылам. Okay, so this really varies from person to person. Some people are really okay with starting a family at 18 years old. Some are okay at starting 30 years old. But I'd say as soon as you're financially independent and you're in love, you should be starting a family. Like 27, because I think at that age people are more stable and they can run family very easily. Бул суроону мен чоңунан түзгөндөй болуп жатат мага. Бул деле диплом суроосундай эле бир жоо жок го дейм. Анткени ар бир адам өзүнө караш керек. Мен оюмча 24-25 го дейм. Бирок кээ бир үчүн бул өтө эрте же кээ бир үчүн бул өтө кеч болуп калат. Ошондуктан ар бир адам өзүнө караш керек. Даярбы же өзү менен чогуу жашап кете турган адам таптыбы же таппады ошого байланыштуу дейм. Ошондуктан бир жашты айта албайм.